Paranu sita musule siapa iman sidupa kaboro lantai penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata bahasa lan atu yate dia lalamai Roma pasala akarua. Angka talung pulo misa saya lako talung pulo kasera. Roma pasala karua angka talung pulo misa saya lako talung pulo kasera. Apa doro lata bahasa tu kadan na puang matua mai komi ta masambayang. Tontong bangkan ni mak kure sumanga puang matua mati olo malabi mi. Tontong duka tudiona kama masian mi siapa kaborok mi kipe rasa ilan tekatuan iya teh. Apa? Di olo malabi mi kimangaku kumua inang manasa nenek duka kipo gau kita ngak kipo kada tu tang si turuk nalalan pak porayami. Pagar di ikan idomai kasalangki o puang angki si pato umbasa itu diona kada masiromi. Ya ke mamali ikan nila orang ikadami. Maakada kami laku kami ulendui puang pena masalo lansangana Yesus Kristus ki masambayang. Amin. La malangka baktu mandalan baktu misa sengakna tu panampana puang matua tae anna belai la usarak kiki diomai pak kaborok na puang matua banang dio Kristus Yesu puang tah. Roma pasala karua angka talung pulong kasera. Nari pakondi na kua tae na bela tang patiro tu puang matua. Tae na bela tang patiro tu puang matua. Siuluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia ke den misa tau narua saki melelean tu tang dampi-dampian na sia tulat talung tau mo na olai lili na lino ia motu virus corona ia tu to narua saki ia to di patoromisa si toyangan tau senga tae ana di popa elok na tuo si rampun solarapunna ia tu akan katuan susito inang la umpabu tu susah siapa di pena lako tu tahu ia to tangan di pokadapi kena tampe ki saya lakona ulendu i kamatean temai to di pakaboro sia pakaboro duka ki tantu lan untamui tu mintu kamasusan ia to nenek dikilalai sia di nannu tu mintu agan mangka taulai si solah tahu ia to na urungan mandu mamali ondong pi anak umpati bolo uai mata tu mintu na to. Sulu tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu kama parisan, kama susan, karanggangan sia ka aturan no. Mak din unan tak buda tahu tang unisan ni tu ureken sia untilo maleso mintu pak kaboro na sia pangrondong na puang matua. Ya moto analamai pak basanta atu yate nani Paulus usalurundun ni ondong pi na pamalesoy lako taun na puang dio tondok Roma kumua ia tu puang matua tae annabela tang untiro malesoy tumintu akan katuan na tingayo sia na olay taun na ia tu mamasena puang inang manasa sundun sia tang sayuan tumangka napapayan sia napogau lan puang Yesus Kristus. Tumangka mate apa malimbangun sule untaloi kamatean anak kendek langan suruga. Dikua anna ia tumintu to umpatongan nila untarima pak kamase katuan saya lakona. Napa manasa Paulus lamai tepak basan atu ya te kumua. Moi misa tahu sia moi misa apa sia moi minda duka. Ondong pi mui misa agan lantelino iate tae anapakule umpasi sarki puang matua. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya kelan lino atu yate mukun ta olai tu kamasusan belanna si tingayoan ondong pi anna tampen ki temai to di pakaborok sia ungkaborok iki. Buddha tu kara-kara dadi lantelino tu
umpak dikki pena sia tangata. Buda duka tu pangadaran pak pangadaran tu la umpa pusaka patongananta. Apa siulu selanasang? Paralu la tatandai sia takana sai. Kumua moi umba susi sangat magasanna. Tu parri sia mabada na tu susah lante katuan lako kita mintu tomak patongan lako puang matua lan puang Yesus Kristus inang tangka tu mamasena puang sia tontong lolong tu kaborokna tai bang misa apa misa duka la umpasi sarki sia mui minda tai na ampui kapakulean la umpasi sarki kaborokna puang matua. Amin. Malakukan lako kita solanasang ta subscribe ite kadanna puang matua sia ta pa bagian ni lako sang mane sang baineta kure sumanga puang tontong umpa urondong ki. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.